None aka kanya rero amakuru aturuka Bujumbura nuko umwotsi ibiturika n'ubwoba bwinshi bikomeje kwiyongera mu baturage. Umwotsi uri kuzamuka kandi ari kumvikana ibiturika n'amasasu kuri uyu mugoroba tubagezaho iyi nkuru muri Bujumbura. Aha ni umurwa mukuru w'ubucuruzi w'u Burundi. Amakuru aravuga ko ububiko bw'intwaro bushobora kuba bwafashwe n'inkongi y'umuriro mu kigo cya gisirikare kizwi nka base giherereye mu gace ka Musaga mu majyepfo y'umujyi. Ubwo buri gukwira cyane mu baturage aho benshi bakomeje guhunga ingo zabo bari kwerekeza mu duce tugiye dutandukanye, aho kugeza kuri iyi saha benshi bibaza bati ese ibi ni ibiki bikomeje kuba muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Umwe mu batanze amakuru yagize ati maze kugera mu rugo ariko abana banjye bahunze ubwoba ni bwinshi sinzi aho bagiye. Uyu akaba ari umugabo umwe mu muryango utuye mu gace ka Kanyosha nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Nibura hari ibigo bitatu bya gisirikare biri muri ako gace kamwe bikaba bitera impungenge ku rugero rwo hejuru, ndetse akaba benshi bibaza bati ese iki kibazo ko gishobora kuba gifite ingaruka nyinshi, ndetse amakuru atugeraho kugeza kuri iyi saha nuko benshi batuye muri ako gace bakomeje kugenda bahungaho bavuga bati ikigaragara cyo niba bitangiye gutya mu masaha ari imbere bishobora kuza gukomera. Abandi nabo bafite izindi version bari kwibaza bati ese ni gute ko ububiko bw'intwaro bushobora kuba hamwe naho abaturage batuye, kandi nzi neza ko namwe muri icyo kintu kigano mushobora kuba muri kubyibaza muti ese ububiko bw'intwaro byashoboka ko bwaturana n'abaturage bo muri aka gace ka Bujumbura. Reka dukomeze dukurikirana amakuru akanuko, kandi nk'uko mubizi ko tubagererayo turaza tubazaniye amakuru ndetse atari ivumbi. Ubu rero umuntu wenda yabikosora akavuga ati uwaza Uvira uwaza uriya murongo yaba yiringiye ubwo Burundi, kuko mu bitugu byaba hari Burundi. Abantu bayize ba professionnel yuzanye intambara bayirwana, ifite tactique, ifite politique, ifite buri kimwe cyose. Ntakaje umuntu kangisha intambara. Iyo ukangisha intambara ntabwo ubuzi ko intambara yica abantu n'ukuntu igira gute, kandi mu bizicisha ushobora kuyigwamo. Izi nyeshyamba ko zavuye muri Uvira ikayibarekera muje kubaka ibirindiro by'iki mushaka miki, kuko aba bantu baba kubakukira iki kuri izi nyeshyamba. No bihorere zizabakubita ku buryo abantu bazicuza ikintu za seride zigira biriya, urumva zizicuza impamvu zakubaganye muri iyi ntambara, kandi bari bafite umwanya wo kubikosora. Ndabikubwiye Marisa agenda hanga, ntabwo ndi umupfumu. We dukoranye hafi imyaka 2 maze kukubwira ikintu kandi ukakibona n'amaso, urumva uzakora assessment uzakabira ko kandi ukayibona. Suko no umupfumu cyangwa ndi iki niki, oya, ariko bizashoboka. Bazashora intambara, bazaraswa bipfu busa, bazabyicuza, urumva nk'uko wari Goma yabyicujije, nk'uko wari Buzeza yabyicujije, uwari Bukava akabyicuza, bazabyicuza kandi bazabyicuza bikomeye cyane. Iyi ntambara no kwizanamo imikino ibihugu biyizamo bisa nk'ibikina imikino ntazi yariyo. Izi nyeshyamba bura zirashonje cyangwa zirakenye ku buryo zananirwa kuba ngo ducuruze ngo dukuremo imbunda. Izi nyeshyamba zirwana zicyo zikora. Makenga avuga ko Makenga no mukire, ntago Makenga yabura ukuntu abaho avuye muri ibinge bakabitaka akabite. Nuko impamvu bakomeza kurwana izi nyeshyamba zarize ntabwo sabaza rendo. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parking ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora, kuko ishobora kwitwara ubwayo. Byakarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parking igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje, kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars ntago zicuza. Ati raporo zitandukanye zigaragaza ko hari kwiyongera gukomeye kw'ingabo mu karere ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Indege itwaye abasirikare barenga 400 b'abanyangora yageze Bujumbura, kandi biteganyijwe ko bazoherezwa i Uvira mu gihe n'ingabo za Afrika y'Epfo South Africa nazo ziteganyijwe kugera kuri uwo murongo w'imirwano. Izi ngabo ziteganyijwe
gufatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izi Burundi, imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, umutwe wa FDLR urwanya u Rwanda ndetse n'abacancuro b'abazungu bavugwa mu gikorwa cyo guhangana na FCM23, bivugwa ko bamaze kugota hafi ya Uvira, hasigaye inzira nto igana ku kiyaga cya Tanganyika. Kongera kohereza ingabo kwa Afrika y'Epfo byateje impaka ku masezerano yari yarabayeho mbere hagati ya SADC na M23 nyuma y'ifatwa rya Goma, aho ingabo za SAMI DRC zari ziyobowe na Afrika y'Epfo zari zaratsinzwe. Abasesenguzi babona ko Kinshasa iri kugerageza kurinda Uvira ku buryo bwose bushoboka kugira ngo atazongera kuba nk'ibyabaye mbere. Marsha, ndabona ko bivugwa ko izi babanyangora bashobora kuba baguye Bujumbura, ariko aho umugabo witwa Marsha aravuga ati kuza kwangora njyewe nta kumbona. urumva Ndetse na Samidi na SADC yego nabwo waravuze uti SADC kugaruka byo ati bashya ntago mbyemera nabyo. urumva ikintu gihari uko kadari rero n'imyumvire yanjye bitabuje ko ibyo byaba ari n'ukuri. Giye mashaka kureba ngo iki gihugu iki cyangwa cya gifite mize nyungu. Abasirikare magana n'abasirikare benshi. Deployment y'abasirikare magana ahantu badafitinga ku mupaka wa Angola ngo bagiye muri intere za Angola direct. Kuko nakubwiye ko mu bantu mve baburiye nge nanga ibikorwa by'ingabo z'uburi ziba zica abanyamurenge. Ariko nambase njya niyo poza ko Burundi bwagira uruhare mu kumenya uko Sidikivu icunzwe, kuko bafite ubwo burenganzira. Niki kibera hakurya nuko babikora nabi, urabyandastana nuko byumva. Ariko iyo uza South Africa ngigiye hariya, Tanzania igiye hariya, Angola igiye hariya, Tanzania mugeze Karemi mugeze, kuko ubutangiye kureba Kigoma hakurya batangira gutekereza kabiri, kuko burya mu bwirinzi bw'ibihugu ntabwo urango hari uwantera aturutse hakurya. Ureba haramutse ko dufite impunzi miliyoni 2, ibibera hakurya byongeye gukereya izindi miliyoni 3, twebwe biratumarira iki nk'igihugu? Ntabwo uburinzi iteka rukurasana no kutarasana. Uribaza rero muri geopolitique, kuko muri bwo buryo kwese dukunda kwisangamo, aho ntabwo dukura muri geography. Uvira cyangwa se niba na Sidikivu muri geopolitique and geostrategies birafasha iki Angola? Giye nicyo mbura, kuko tuba gukora ibintu birimo imibare, utabonyereka imibare ntabwo mbyumva. Tanzania yavuzwe muri ibi ngibi, ingabo 12 za Tanzania division yose. Uzi ko ariko ibi bihugu bona division ari igisirikare ari ingabo nyinshi, igihugu kitapfa kwikuraho division ya Tanzania ngiye hepfiri ya kurwana hariya igukora iki cyo kora bagiye abatekinisiye bakagenda gicanshuro, abagurutsa drone, abagira gute, abakoresha imizinga batanarenga n'ijana company atirari. Hari utuntu nakumva nanjye nkavuga abantu bafite uruhare rungu cyangwa bafite ruriya, ariko barugize runini cyane ntago mbyumva. So noneho dushyiraho n'iki ngiki, bamwe bavugamo amazina Afrika y'Epfo, Tanzania n'iki n'iki pe barasiwe Igoma baratsindwa bakiri muri amburera ya Loni, kuko Loni ifite ukuntu yandosinzwe iriya mission ya SAMI DRC. Bagifite leta ifite umujyi, ifite buri kimwe cyose. Rega umujyi wa Goma wari ufite byose, ingabo za Kindara zikarwana ama airport na buri kimwe cyose. None mu gihe umujyi nka Uvira nta airport ugira, ugiye umujyi nka Uvira port yo mu mazi iri vulnerable kuri hejuru yayo, ari M23 FC bari mu misozi yaho. Burya imbunda za M23 za harasinga ikitanganyika yose aho ziri hose babikora rwose, imbunda zirasakure. Drone z'intambara urabizi ari nizo mu mazi ngubu, nta mikino ikiriho mu ntambara. Ubushize abatekinisiye bavuze ko impamvu za Mideli yarushijwe ingufu muri Goma nuko yaragoswe yose ngo ikarwana idafite backup, ahantu yakora retrait iramutse irushijwe imbaraga cyangwa yanyuze imisada, yari igoswe hafi 100%. Ubu rero umuntu wenda yabikosora akavuga ati uwaza Uvira, uwaza uriya murongo yaba yiringiye ubwo Burundi, kuko mu bitugu byaba hari Burundi. Hanyuma mu ntambara ya Kamanyora na Plane ya Rusizi byigaragaje ko M23 wirasiye Burundi nayo irakurasa. Ubwo iryo somo bararifite. Ikintu cyo kuvuga ngo Tanzania bambe ngo Angola abasirikare magarane n'abandi basanzwe bavuga ko si bashyashya, kuko ubwo buvuza abasanzwe n'abandi baje biyongera. Angola kugeza kuri isaha ntago iratangaza ku mugaragaro ngo ngo tuvuye mu bintu twirirwamo hagati ya Kongo na M23. Recently yanafufashaga u Rwanda bya Washington byahereye muri Angola.
Angola niyo yatangije inama ya CRGL yo gushaka uko Uvira yabereye muri Zambia, ariko na Angola ibirimo byo kuba bashaka force net rijya hariya. Reka nkubwire rero, wakambwiye Angola umbwira ko izatanga umusada n'umusanzu muri force net, iyo ntabwo yaca i Burundi. Ariko ntiwambwira ngo ije mu ihangana ngo ryahangaha, kubera ko nyine ntibiri pragmatic, ije no kuharwanira ntiyatsinze inyeshyamba ku butaka bw'iwabo kuko n'abari muri Goma bata, kandi Goma bari bafite byose. Buriya Goma bari bafite igitinyiro, umujyi urimo Monisco, uraraswa gute? Ikibuga kinini kimeze kuriya, ese indege zirabanza ziguruke kugira ngo atagize twikirwayo? Ese M23 nirasa Goma akagira birenga n'iki biragenda gute? So urumva jewe sindabona impamvu umuntu yafata Uvira ngayihindura igitangaza kuko Goma yari imeze, kandi yaraboneye isomo Goma akumva ko ataribona muri Uvira. Byanze bikoze byari ifunga mutwe, byaba ari guseba kabiri, nta kintu wageraho n'ubundi. Urumva n'ubundi waraswa kwishingikiriza Burundi, byaba ari nka bya bindi akamasa kazamanika kazivukamo. Muri make reka tubyemere ngo birahari, ariko n'ubucucu pe. Umuntu ushaka kurwanira muri Uvira ntacyo azunguka. Buriya Sandrine utabona Goma kuri imeze, Goma ifite akantu k'akarusho, nta gice kinini cya Goma gitewe bitugu n'amazi, ariko Uvira ni umujyi, c'est une ville portuaire. Uko buriya Goma igira imisozi, ariko Uvira hafi ya yose imisozi ifitwe na M23. Urimo gushaka kurwanira muri Uvira, inyuma ye ni igihugu cy'u Burundi, hasi n'amazi, baragutsindamo bakwibizemo bagire gute? Ibintu nk'ibyo ibintu uri buhure nabyo ni ibibazo bikomeye cyane. Rero reka tubifate gutya, niba kandi Uvira M23 yivuyemo, ubwo nayo ifite stati yihariye yayo. Erega n'abarenga ku masezerano bafite nabo icyo bashinjwa. Uvira M23 yivuyemo, Angola 400 ni force net rije. M23 nabwo mu hijambo uvuga ngo twababwiye kuzana Nitro Force, muzana abatanzania, muzana aba South Africa, reka tubarase mu gutanga urwaho rwo kuraswa nanone kandi bigapfa ubusa. Rega abarasuye Goma se babyita de gakoratero, bapfuye ubusa. Hari uzajya se kugira gute? Ndavuga bari baguye bo muri zo ngabo bazivuga bararaswa. So uwaza Uvira rero yaraswa nk'uwagoma nk'uko yarashwe, kandi ntabwo yanesha iriya ntambara, ahubwo nuko ari seromari necessaire, nuko atari kintu M23 yakwihamagarira yavuga ati ahubwo nimuze muduhe impamvu yo gusubira na Uvira tubarase. Cyokora niba Burundi buvuga ngo bushaka ko intambara ziba ngo kitwa intambara mpuzamahanga, leta y'TB nayibeho nta kikubyarira ngo Burundi urayita mpuzamahanga, n'ubundi usanzwe nawe urwana muri iyo ntambara muri Minembwe naho hose, ayo mahanga uvuga n'ubundi ubirimo, ntacyo biri kubyarira, ntawe uri bugutabare, ahubwo Burundi ushobora guhuriramo n'akaga. Buriya Burundi reka nkubwire, Senede dufite ikibazo gikomeye cyane. Buriya niba Senede nibiza ubwenge yagomye gushaka igasenga amasengesho ikagenda no mu matanda naho hose, ikagenda hera Nyabaranda, urumva, igasengera ko Uvira itabamo insida ishize yaguye amahoro Burundi. Yego kugwa amahoro mvuga amabombe sina menshi yaguye ku butaka bw'u Burundi, bavuze iriya yo mu cyarugombo no cyarugombo sumbaze ngo nihe, urumva. Yego, ariko ntabwo bazi indi insida yo muri Uvira impact yagira ku Burundi. Erega burya uravuga ngo buriya bushobora kuba bibwira abarundi ngo kuba batarahuye na impact ikaze no gutinya Burundi ngo bavuga ngo sovereign country, isi yose twarayitabaje, iyi ntambara itaba mamburazo ma regionali ariko yanabaho nk'uko bitekereza gutyo, kandi mugapfa ubusa. Abaza baraswa, Uburundi bukaraswa, bushatse kujya kurasa abandi bikanapfa ubusa. Na cyane ko nakubwiye ngo ibyo tumva muri iyi minsi dusigaye tubona muri iki gihe mu ntambara zo mu isi, wiringira ko nazagufasha mu ntambara ntumubone. kagutererana. Amerika yagiye na Israel bazi ko neto mu cyumweru kimwe, France, UK bazamaze kwinjira mu ntambara, baravuga ngo ni mwirwana nimwe mwayishoje. Iran itera intambara, kihe ko bibona yibwira ngo izarasa amakombora 3, abahutisi bamaze kurasa nka 200 kuko bari ku nyanja itukura, bari hafi bagize gute. Abahutisi ntibarasi kompora nimwe muri Israel uyu munsi, uri amakompora barashe mu gihe cya Hamas, babonye ko ishyamba ritari ryero. Sasa abantu baragushuka ngo genda urwane ndangora ngo ndinde ngo ni kanaka, biramutse bibaye ukuri koko ukaraswa neza bakureba, ukashwanyagurika kandi ugahinduka ubusa, ibyo wingira ukabibura. So uje muri Uvira uzaraswa, uzashya, uzagurumana. Ibi nkubwira hari n'abari bari Goma bavuga ngo ini ville diplomatique, buriya uzi ko bafashe Goma bakayendera ngo n'umujyi w'aba diplomate. Wararashwe izuba riva, urumva, nyine biraba birarangira, n'ibindi byaba bikarangira. Ibi kibazo kiri heza.
dashye intambara ni ikibazo ariko uzi ko intambara ifite abantu bayize. Intambara igira abantu bayize ba professionnel. Iyo uzanye intambara bayirwana ifite tactique, ifite politique, ifite buri kimwe cyose. Ntakagira umuntu ukangisha intambara. Iyo ukangisha intambara ntabwo ubuzi ko intambara yica abantu n'ukuntu igira gute kandi mu bizicisha ushobora kuyigwamo. Izi nyeshyamba ko zavuye muri Uvira ikayibarekera muje kubaka ibirindiro by'iki mushaka miki. Kuko abantu baba bakukiranye iki gukora izi nyeshyamba. Zibahaye ndabukuru dore turagiye nimukuyemo isomo ngo muvuge muti reka uyu mujyi tujye umujyi utarimo igisirikare na kimwe hazamo abantu badafite babogamiye mwakire ubwo busabe bwa M23 ibarusha ubwenge gute ubundi. Ubwo rero akankubwira Sandrine sinabikuye kuva kera utazi inyeshyamba arazibarizwa. Buriya inyeshyamba zababunuriza zikabarasa kuzikangisha ngo amahanga ngo ibihano n'ikindi kizikavuga ngo turajya mu myobo yacu turabaho sibyo. Inyeshyamba nibo bantu bateye ubwoba ku isi babaho ujya ntazaje umuntu kubeshya. Utazumva abantu n'umunsi hari narrative zirimo kwiyubaka rero zirimo abana inyeshyamba zagowe zivuye ibona kazi ukabibona. Izo nyeshyamba kugira ngo zivuye kipese zivuye hose zavuye mushaki ziva mweso ziva Gicanga zisubira mu mirometero zigahe zerekeza muri Sabyinyo zibacenga agakino zikora kambaka zirabarenza aho mamagereje. None se M23 pasengisha ibihumbi n'ibihumbi buri kwezi buri mezi abiri abantu bari bwake M23 ngo ikiri yindi. M23 imaze gukuba imbaraga nk'inshure enye zizo yafatishije Goma. None se umujyi uri imbere yabo urutagoma n'uwe. No bihorere zizabakubita ku buryo abantu bazicuza ikintu za seride zigira biriya urumva zizicuza impamvu zakubaganye muri iyi ntambara kandi bari bafite umwanya wo kubikosora. Ndabikubwiye Marisa agenda hanga ntabwo ndi umupfumu we dukoranye hafi imyaka 2 maze kukubwira ikintu kandi ukakibona n'amaso urumva uzakora assessment uzakabina ko kandi ukayibona suko no umupfumu cyangwa ndi iki niki oya ariko bizashoboka bazashora intambara bazaraswa bipfu busa bazabyicuza urumva nkuko wari Goma yabyicujije nkuko wari uzeza yabyicujije uwari Bukava akabyicuza bazabyicuza kandi bazabyicuza bikomeye cyane. Iyi ntambara no kwizanamo imikino ibihugu biyizamo bisa nk'ibikina imikino ntazi yariyo. Wizinyeshyamba izinyeshyamba bura zirashonje cyangwa zirakenye ku buryo zananirwa kuba ngo ducuruze ngo dukuremo imbunda. Izinyeshyamba zirwana zicyo zikora Makenga sovuga ko Makenga no mukire ntago Makenga yabura ukuntu abaho avuye muri ibinge bakabitaka akabite nuko impamvu bakomeza kurwana. Izinyeshyamba zarize ntabwo sabaza rendo n'abahanga muri bo abenjineri barimo bahakora n'akazi bakabaho. Icyakuye umuntu harakaza kurwana kizabakoma kandi bazabareba ariko n'ubundi nabyo biba binakenewe gufunga umutwe ukazafunguka completely kandi Uburundi wavuzemo buzicuze bikubwiza ukuri. Intambara igomba ushaka izaba pe yeruye yisasu kurindi kandi bari abantu ntago bazayitsinda rwose ngiye kubeshya. Ni ibikenya n'ubundi ntibyumva ihoni bireke bikomeze byikwege muri intambara. Uzi ko mvuga ibi ngibi mba numva mbabaye koko abantu bikwega mu ntambara babasigiye Uvira bayifashe bayimeneye amaraso azifu ubona ko bidahagije uracyabakurikirana ubwo rudodo ukomeza kubagendaho n'urwiki ko hari umunsi bazafunga umutwe bavuga batari kurabizi n'ibindi turi kuri tangente nta gisigaye we have nothing to lose reka turwane intambara kandi ntabwo uzayitsinda. Abantu bikwega bindi ntabwo bazayitsinda bazaraswa hari utusasu batari bumva neza. Yego Marsha ndagushimiye cyane kandi seride zabigwamo. Seride n'igikenya kizagwa muri intambara cyanze kuva gukura mu rugi akakantuza gakuremo. Ibikenya ntago byumva ihoni babona igikenya kibona chance urumva yo kuva mu kibazo aho kwambukira muri zebra crossing kikambukira mu makorosi nkantuza bazabigwamo uzabubirebe ishyaka rirababaje basenze kubihora basenga bakora bitare bakasengera ikintu cyatuma systeme yabikomera kwijandika mu bibazo mu buryo buri negative. Ubundi nibwo bugabo nibwo butwari nakubwiye ngo niba badadara abahanga niba rindira umutekano minembwe bazabakoze inshuti mu minembwe. Sematama nawe simvuze ngo yabayoboka ariko yabandastanding bagaturana badahigana mu mahoro. Ntibumva rero kutuva kwabo kwabavanye Kibumba kubavana mweso nk'ubutwiriri kubajyana mu Gicanga ntibarumva bakubitwa Ngungu ntibumva Numbi ntibumva wagira ngo ntibakira amatwi Kavumu Katana ikibuga cy'indege cya Kavumu bashobora kukirinda urumva Minova Bitonga imisozi nka Bitonga ni mu kiyibuka yaberagamo intambara amanywa nijoro
bose baratsinzwe bariruka, ntibashoboye guproteja Bukavu, Mwenga ntibayiporoteje, Abanyaminembwe n'Abanyamurenge barabishe barabahemukiye koko, ariko barakihagazeho, baracyashobora kurwana. Mwabantu mwe bamotare bikenya, kuko ikibazo cyanyu mufite ni iki mu byukuri? So muzasibangana murangire. Bari bifitiye ubutegetsi, system bashobora kubaka, bakubahwa bakagira gute nkandi mashyaka ari mu karere bagatera imbere. Uganda hari NRM, Kenya bagira impuza amashyaka z'ingonizi, hari CCM muri Tanzania, hari RPF mu Rwanda n'andi mashyaka bamufatanyije gutegeka, birumvikana amashyaka ari ku butegetsi bategekana n'ayandi. Kongo hari DPS n'abafatanyije ANC muri Afrika y'Epfo. Abantu babaho badashaka kugira ngo bagire sustainability muri politike, nabo bazabishyaka rya muri imyaka 50, 60, 100, 100 angahe niki bubaka ibirindiro, abantu bafatireho urugero. Urugero rwa CNDD-FDD no kwica Abanyamurenge. Urugero wafatiraho CNDD-FDD no kugira guteze ntarwo. Niba kankubwire ubundi aya mashyaka, niba ubonye amahirwe uva mu manyanga, ntabwo gukomera k'ubutegetsi bikorwa mu manyanga, bikorwa mu buryo buha abantu amahoro, kandi amahoro gahera ku muturanyi, sibyo? Ariko Minembwe urica, Rwanda imipaka irafunze, iki murahongomeze nk'abacanganyukiwe, mumaze imyaka 20 ku butegetsi, ntimuratuza, ntimurashira inzara, ntimurashira umururumba. Does it make sense? Ishyaka ritegetse imyaka hejuru ya 20 bari tarashira amahane n'ijinyori n'ikiriki ryitwara nk'ibisiribo bibaho. Uzi ko bano bantu bareba ukabona nta discipline ya politike bagira. Niyo banenze bazamura intugu, wari bakabagira gute? Kandi ubundi aho ngaho muri critique niho ukura uburyo bwo kugira ibyo uvugurura ukabishyira ku murongo. Noneho baramaze no guhungiyetana hagati yabo batakijya inama, ati bitamvaho nanjye bitamvaho. Ariko buri Reverend kuri n'umuhanga, ni umuhanga muntu muri CNDD-FDD, sinyamenye n'ikibazo agira yakobye kwishyira no ku murongo. Uyigeze kubwira abantu ubwo muzi ko abaturage ari bicuza ati babadusomasha, ati burya nibankeje uwimye, ati muraho murabahemukira mugira ngo si baba batuvuma. Cyagiye avuga ku biciro by'ikawa n'ukuntu byagiye bigira gute. Reverend yazi ubwegeze politike, yabagiraga abandi bamufasha, urumva? Ariko nyine n'umusirikare n'umukoloneli, urumva? So urumva rero utwo turiko ko kwabyo gukora, kuko ibindi bakukubwira. Hari umudede wakabibwiye abadede muri Congress, abaza sinayisohokamo, akagenda koma amashyi kandi ashira. Ariko ko batanyishyura ntabwo n'umukonsulta wabo nibajyana izo ngizo, ndazibahaye izo nama nimujyane muzikoresha icyo mushaka. Urakoze. Zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.